вітанне. Усім салют! Ви глядите «Добрий ранок» і вас вітає диджей Лесі. Диджей Кася! І диджей Вара. Почекайте. Диджей тут один, і гэта Лесик. Ось я ще видумав. Ми з Вари так само диджеями будемо. Ви диджеями? Ви ж не умеете. Умеем! Думаєш, коли ми навушники не отчепили, у нас нічого не отримається? Менавіта так і думаю. Хіба одні навушники можуть тебе добрим диджеєм зробити? А у меня не только наушники, у меня еще и пульт есть. Пульт? У тебе? Варочка, допоможи, коли ласка. Ага. Теперь диджейский пульт есть у меня. А у мене есть навушники. Так, зараз натиснем на все кнопки. Вара, допомагай. Ага. Дівчинки, спиніться! Так нельзя з складаною технікою. Лисик, ты нам не пирожкаджай. Мы сами все ведаем. Лепш, отойдися далее. Лесик, поки ми тут з музикою розбираємося, покажи глядачам мультфільм. Ага. Ну добре, глядім мультфільм. Дівчинки, спиніться, ви зараз усе зламаєте. Лисик, молчи. Ей! Коли така складана справа йде, нельзя навіть гучно говорити. А коли вельми розумні дівчинки усе ламають, мовчать нельзя. Отойдитеся від моєго пульта. Ви все зламали. Хіба ви не ведаєте, що з електричними приборами треба бути вельми осторожними? Ведаем. А тим більше дітям нельзя натискати на їх усі кнопки і крутити усе. Это ты подсунул нам непрацюючий пульт. Мы тут ни при чим. Ну, ми хотіли як клей. І ввогуле, Лесик, забирай всі гэты прилади собі. Правильно, сам нейку ламачину принес і нас пужав. До речі, коли музики у нас сьогодні не буде, навіщо нам гэты диджейський пульт? І гэты навушники. Ну, ми з Касею можемо співати, правда, Кася? Правда? А що ми співати будемо? Арію. А як я співають? Давай я почну, а ти підхопиш. Давай. О соле мі. О соле! О соле міо. О соле. Что? Ой, не могу. Співачки з вас не вельми. Лесик, нельзя так с сяброўками. А что вы затягнули некую нудную мелодию? Да сам ты нудный. Мы, между іншим, співали знакомитую арію. Ты у диджея записався, а сам нічого в музиці не розумієш. А навошта мне в аріях разбираться? Я сучасную музыку люблю. Лесик, мы тебе не познаем. Ты ж усё вывучаешь з самого початку. А за арыямі не вельмі знаёмы. Эх, Лесик, ой, вывучай, калі ласка. А мы пакуль мультфільм поглядим. Да. Глядите, что я знайшов. Довгий час на сцені артисти читали вірші, а поміж декламація віршів співали. Одні артисти тільки вірші читали, а другі тільки співали? Так, але многі глядачі чекали, що всю історію со сцени можна не проговорити, а проспівати. Дочекалися? Так, больше за 400 годов тому итальянский композитор Якопі Перри написал першую в свете оперу. Так, не
ніякіх вершаў больш не чыталі. І ўсе гісторыі расказвалі спяваючы. І гледачам так спадабаўся новы спектакль, што яны прасілі кампазітар напісаць яшчэ оперы. А потым пабудавалі тэатр для оперных спектакляў. А я ведаю, што ў сталіцы Беларусі Мінску ёсць вялікі тэатр, у якім можна паслухаць самыя знакамітыя оперы. Так, а давайте сходзім на якую-небудзь дзіцячую оперу. А такія бываюць? Ну, вядома, у некаторых нават юныя артысты ўдзельнічаюць. І чаму я пра гэта не ведала? Я зараз жа запішуся ў оперныя артысткі. Ты? Ой, не смяшы. А тут і няма нічога смешнага. Калі Кася жадае стаць вялікай артысткай, няхай паспрабуе свае музычныя сілы. Да яна ж у 7 нотах блытаецца і спявае так, што вушы ў трубачку закручваюцца. Ты сам у нотах блытаешся. І сапраўднае мастацтва ацаніць не можаш. Да я лепш за ўсіх спяваю. Вось, слухайце. Your spirit and my soul and one combine. The phantom of the opera is there inside my mind. Лесік, ты таксама можаш у музычных спектаклях удзельнічаць. Ой, одну песню вывучыць усе могуць. Тут нічога дзіўнага няма. А мне здаецца, што наш Лесік сапраўдны артыст і сапраўдны талент. Няхай пакажа, як ён што-небудзь яшчэ спявае. Ну, Лесік, зможаш Касі здзівіць? Паспрабую. Цуд, Лесік, ты суперталент! Дякуй. Кася, а ты чаго не апладзіруеш? Табе не спадабалася? Падабалася, але ён усё несумленна зрабіў. Як несумленна? Гэта я сам усё рабіў. Цікава, правда? Несумленна, таму што сам так рабіць навучыўся, а мяне не навучыў. А, ты пра гэта. Лесік, мы запісваемся на твае заняткі па бітбоксу. Так гэта стыль называецца. Калі ласка, магу і вас навучыць. Толькі тут цярплівасць і стараннасць патрэбна. Ну, мне здаецца, мы справімся, правда, Кася? Паспрабуем, калі заняткі пачынаем. Зараз жа? Не, зараз усе мультфільм чакаюць. Вось пасля яго можна пачынаць. А ў мяне другая прапанова. Давайте пачнем заняткі пасля таго, як са школы вернемся і ўсе дамашнія заданні зробім. Правильно, Вара, а зараз будем мультфільм глядзець. Зараз трэба бегчы на заняткі ў садкі і школы. А пасля заняткаў пагуляйце з сябрамі на свежым паветры. А ў выхадны дзень абавязкова схадзіце ў кіно ці ў тэатр. Можа, там і сустрэнемся. А заўтра, як заўсёды зранку, Мы сустракаемся у нашым добраранку! Да сустрэчы!